Ħanut tal-merċa f'Malta sa jibda jħarreġ lill-impjegati barranin tiegħu fil-Malti biex in-nies jinqdew aħjar. L-inizjattiva qed issir mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Fit-tnedija tal-kors li fih 17-il lezzjoni intqal li l-kurrikulum fassal se jħarreġ lill-impjegati barranin fil-vokabularju u l-grammatika u t-taħdid bil-Malti. It-tagħlim sa jitratta sitwazzjonijiet prattiċi li l-ħaddiema sa jsibu ruhom fihom f'xogħolhom. We are very lucky because we experience this kind of, at least we'll learn a lot of things regarding about the Maltese language, and it will help a lot to us, especially we are living here in Malta. I expected it will develop my language and communication so it can break barriers and big help for us and for the customers so we can serve them better. Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università qal li dan hu proċess li jieħu żmien iżda joffri sodisfazzjon kbir u jwitti triq għal ħbiberiji ġodda. Il-biċċa kbira tal-Maltin jippreferu li jitkellmu bil-Malti u hija ħaġa sabiħa li meta tmur ġo ħanut u titkellem bil-Malti dak li jkun qed jaqdik jifhmek u iwieġbek lura bil-Malti. Din ħad tkun realtà ġdida għalina li l-barranin li jgħixu fostna jisiru ktar ħbib tal-lingwa tagħna u allura ħbib tagħna u nismgħu jitkellmu bil-Malti. Forsi b'aċċent daqsxejn differenti ma ġara xejn. Issa l-isfida minnaħa tagħna jew il-homework li għandna aħna huwa li nkellmuhom kemm jista' jkun bil-Malti. Ġifieri nibdew bil-bonġu kif inti u x'naf jiena biex kemm jista' jkun dejjem iktar jintegraw fil-komunità. Din is-sena aktar minn 800 ruħ qed jistudjaw il-Malti bħala lingwa barranija.